tini sung nangkuk matui press meet khaimani ungka sung joton rau chini social media ba electronic media tonai rona chini kok brok ni kok mathumnai rona joton hambai ya paro kaham karang hingkai chini je kaisa mane bekaida kalaimani tui sung press meet makhita hingke obo kaisa hingke chini committee bu kisa member change khailin ta chini asol nama hingke nangkuma hingke to tam hingke chung bekaida bolte no government ba chuno thokok ja khata e abon bagai tinio chung press meet khailin bahai ke thokok ja mole thangnai chung ei ko naidi tabu oro butongo chini oro no minus bortoman tongo 13 তারিখ 6 মাস 2022 in tarikh chung je sini bukumbarani মন্ত্রী sini oko rampoto sar tongfru chung je minus onlai bani bobai meeting ato lagi bini chamber wa thik minister chamber office chamber ro chung ato goi meeting onlai kha meeting onlai chungno waini bo meeting ringha rimani pora chungno minus burika chini dabi bubo seka chini joto man thaino bo risinai inino official babe kaham khai joto secretary tongo approve joto rono meeting gosiwoi chungno mane ongko khaikata o khaimani poreo chini je oro tongo chung saimani hingkai noido phadabi samlai oke o samlai mani chini je nok khumsole tonan bagi sung wa kun palainani san laika ingkai khetoro khaisanan bagai power tila san layo ingkai nok ni bagai san layo ingkai tai kaisa hingkai chini school khununan bagai ingkai chini agio je tongmani chini bagai je case tongmani o case rono chuno pairi ri ni chung san laika ingkai obojoto sanmu o chini sanmu no gosina kata government gosina ka namani poreo chungbai minus bu laika chungno asas burika rimani bisingo tabu bo porjonto chungno o dabi kuno puron khaya chung tabu bo mungsa kuno maya ko abuni bagai chung tinio o dabi ni tuye chini je noido phadabi tuye eke rubber plantation mun kaisa tongo jagabo obo tuye chung tabu press meet khaileban eke chung o dabi 20 kani tai 3 mas 3 mas kaitham chung naisingnai naisingi jodi government no chung request kai naisingi ongya hingkai chung 20 kauni February January February March masen bisingo no chung andolon choba ongkholaisi chung thuibono thangse chung kaje choba ma ongkholaisi asuk jora chung opekha khaika tabu e abon bagai tini o press meet chung khlaineka asuno thangnai bono thangnai 2-3 mason nok omor ko khair lama kasumai ka abo kai rubber plantation tu abo amo mangkhang abo kisa man lai khata abo to abo chini dol ya ta tai kaisa to abo JSC dol ro abo khaile ka aja taun no je no group busuk membership tong chini o group tabu porjonto chung member je o khaimani ke 800 jona chini member to chini group ningke tabu to chini committee bo no te kisa bagi tongko phaime ambasa kisu osibidar kalai tongo abon bagai tini chungje phaimani oro asu ba khaigata tini sabsa manjakha tini je manja phaika phaiye president Durgol Sadon Jamatia eke chini general secretary ke auno eke vice president kaisa phaimeya eke chini convener manja phaika eke secretary assistant secretary bongsan assistant secretary hingke Sorbojoy Tripura bo hingke tabuk member total chung hata mono hingke chini cashier kaisa tongo Brinda Joiria hingke chini convener tongo bo ageni to chamno bo hingke Sopon Kumar Jamatia hingke yang chini member Mohan Riam kaisa tongo hingke chung tini ang nijesho bortoman aini bum hingke Omrid Riam general secretary Deprived Britannic Movement Committee. Ajanot ni asuk andolon kesalma 3 mas ke amon sargana puno tribal welfare minister amhara ko malanya ne utti sotto dotong buskang 3 mas ni saka amna sono fulfill khairi di amai ni saka au mane chu abo to minister be malai dai eke tai kaisa hingkai chung secretary tribal welfare ni secretary bo to agi chu mai meeting asuk japla bo bai bu malai salai nai director bai bo salai nai chung salai nai eke chung kagus potro tei sari nai
je chung nangkuk mani tai kaisa hingke chini rubber plantation taklai je buskangni 2025-26 chung 1000 target chungno marinai government abo kaisa rubber plantation non si membership si asto so kan 1000 baik na matra 1000 tungta tai butung ble chini abo mane abo hingke to chini joto member ya ta abo chung abo bu san